meri na iguru jugenie ndi mugikuyu. Babs TV guku nikuo turi kurehagira tabarĩra itiganĩte cia ũndũire witũ, tugakurehera atonyi, nyĩmbo citũ, njamba citũ, ona mathaga maitũ, na nĩguo tugakorwo tukinorana, tukohigania na tugathomithania, nĩamu gĩkĩ gĩtirĩ mwarimũ. Babs TV nĩ mwago wa Mũgĩkũyũ. Oguo nĩ ahutirie vice president na aratuĩka wa kwaria na mwario mwe na aroiga atĩ ti itherũ atĩ nĩ ekwenda Gĩkũyũ kĩnyitane. Awa mũthingu ũrĩtha ũrĩa ũmuonekera ta ũrĩa wonekeire acio matũtongoragia hau kabere. Thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Tũmũcoma atĩ ithuothe nĩ tũkanyitana tũkiugaga thai thathaia Ngai thai, thai thathaia Ngai thai. Awa mũthingu ũrĩa mũthingi ũcio ũnengerwo mwaki mathiĩ na mbere na mũbango. Uria thie guthukuma baba ndakana induke moko matheri. Uritha ni tungihoya utuhingurire miaki ingi na urathime makiria mwandu hindi iria aruta mugambo akiaria na ruthiomi rwitu. Awa muthingu ni turi iguaga keire rucini baba waturingaringa na nikio tura thai gwicirio umuthi bata witu uria munene reke kiama gikahuthagira uhoti uria wakio kumwaririe tumwire tondu ni ahoirwo muhera ona aketikira gwika atia kurekagirira athuri thai thai nitukunyitirira ndundu-ini ya kiama thai nanga tukwendia kiama kuria gitagiriire thai tunyitanire ithuothe na nigetha information ino ya mundu uria ungi wana kuria ukendie no ni wanjirire uma atiri haha athuri thai ni ngamini ya kuria ndia ngamini na muthingi waku no turi kirathima na igongona ria kuitire athuri kumuria na gitio kinene tunyitanire na athuri meha mbere itu turute press conference ino ngadisho cia kiama nigetha gikorwo kwina national healing iria gwikwo itongoretio ni athuri ria tondu he maundu maria maguo ni gwikwo matigegio ni gwikwo ni athuri aikorwo he igongona rikagwo na ngari rikagwo ni atumia aikorwo he undu ugekwo angecu ni ati tunyitanire miarire tukwaria gikero-ini giki tume support kira ngatho citu athuri thai muthuri ucio ni arutite wira wa mwanya muno ni undu wa ukorwo twina patron na wakiri wa kiama wakiri kinemia gikero-ini giki twina ngatho ni gukorwo twina umwe witu uria turaturire gitinde kiu kinene tulicoka twimenye na tumenye haria kiama kiri na kiama kihaha turi tondu structure ciothe cia kiama ci thiini wa gikaro-ini giki. Rigathi wa Gachagua ni arekire wega tondu Kajiado twina guku kwa Somalia na Mũgĩkũyũ handu hothe ngiri tondu ucio ni utongoria wa iguru muno irio na ni tukwenda wa mugo mucera wa mbere ya Gakuo rika ria Maina National Deputy Chairman 1 wa kiama. Hiyo ni kama hatua ya kwanza na hatua ya muhimu zaidi yenye italeta amani, ilete uhusiano mwema ili tuweze kama jamii ya Mount Kenya kuongea kwa sauti moja. Manake hatuwezi ongea kwa sauti moja kama hatusikizani, hatuwezi ongea kwa sauti moja kama tumelewa. Kwa hivyo lazima tuwe hatujalewa, tunaelewa vile tunasema. Hatuwezi ongea kwa sauti moja kama tuko na chuki ya kisiasa. Hatuwezi ongea kwa sauti moja kama tumewakosea wenzetu wengine. Kwa hivyo haya maridhiano, hii safari ya maridhiano ambayo imeanza, tunaomba isisimame ndio tuweze kupata sauti moja. Tuweze kuongea kwa sauti moja hata siku zijazo, kuongea sauti moja ya kisiasa. Tuache kukaa kama nyumba ambaye imejenga hapa na pale. Tukae kama nyumba moja ya Gĩkũyũ na Mobi na jamii zetu za Mount Kenya
ambazo huwa tunaongea pamoja. Kwa hivyo huu ni mwamko mpya. Nafikiria huu ni mwamko mpya na labda tutaenda hatua nzuri. Kuanzisha utangamano ndio njia ya kwanza ya kuhamasisha wananchi wa sehemu hii ya Mount Kenya, ndio tuweze kudumisha umoja na udugu. Tunawauliza wale wengine viongozi wamunge mkono na kuchukua hiyo nafasi, hiyo example ambayo amepewa na naibu wa rais Rigathi Gachagua, na kufanya vile vile pia waombe msamaha. Hata sisi wengine ambao tulikosana, tukachukua mali za watu, tukaharibu mali za watu, tukatukanana, tukakosea wengine tukawapatia majeraha sababu ya siasa. Hata sisi wengine, kila mmoja wetu tuombane msamaha. Twanyitanira ithuothe na ndumiriri tukiugaga athuri thai thai thathaia Ngai thai thai thathaia Ngai thai na tukauga kurwagira. Jina langu ni Njoroge Mugo.